Ya Mas, kopi nah. Langkong lah ya. Bade di man. Bede Roma, Din. Bede apa? Aba Maria ke kardu man. Kapan la sokim ipas talong polo. Bede rokon ya? Tak keng polanji yang kau sinilpun kake man. Jaya tadi sendi rokok. Bede siapa nih jadi, Din? Apa cek ka rokok bandul mawi. Oh iyalah, kode samaran. Iya man. Tina kok keluar lihat ya? Iya Mas, tengah teh. Heeh. Keng bener ocan orang lambat doa dul. Odik daripada balik dah. Siapa sih nyangka Udin Darman bakal jeje ngak serinya? Jangan muni ngak kan lambat. Engkau tak sengaja pernah ngetelak Darman dari melek bujang seterwaro kok. Masa Din? Iya dul. Man! Ya mau norok aman. Kelakong, Din. Kenang ko heran ki ke Darman Din. Binin Darman di setia. Magla Darman lambo odin yang sara. Darman ben binin na. Tak toman geding to karra. Tak iya dul. Pecir Darman ruang. Andi bini si bisa nare malaki apa beda nariang. Dalam tanda kutip kapan labit apolong. Sabar kakabedaan si serba korang. Gelem berjuang apereng. Arya lebihan ben andi artasa kuno. Tor kadang orang bini si Odin leco ke biruang. Ki kurang abai. Bener dia Din. Kaca kebun beri Roma. Siapa tuh? Tang bini Din. Engkau mau ketang bini. Ketak no bener sekali. Apa dul? Kupas tahu. Aneng lambat tepak pacaran. Sekuni bentan nah. Tingkapan setia. Leben ben kacang nemur. Anda kalah sekali. Cuk saking beda loba debat tingkat kecamatan. Tang bini bingko daftar akin nah. Engkau yakin Din. Tang bini menang.
Tak laku man. Din. Ya apa? Cak makai laku sama lolo, manusia pakun kalau murah. Laku ki ibadah, manusia nala ada. Tukang kan deki kake man. Oh iya, ya roh kon re. Nyaman ngarati ti Darman dul. Makai laku perai, somber agile. Menengkok din, cek saking beri Darman, eto kelengan lebih kok din. Nida ya dul. Kelebur kacem aja kok man. Cak karo lebur kacem lek kaki patelan ku lengan. Ya cek yang mau peta biasa tak ribet, gimana? Apa aja coba coba dul. Lah toro dul mawe jaman. Aja kayak nguango. Ambu jauh. Beda apa, Pak? Nak kanang ijo besetang tuku din. Berapa saya kecok pesen bah? Dua lo jong. Jare, Tina tahu saat abang. Mata begitu bumi ya gimana? Ini serdun. Takut nak kena keng lapar. Engkau pola lah tahu, dek merasa na tabu laparnya. Lambe, engkau bentang bini kerongin umaing dun. Awak tengah katuku tak beri, ngara pola nabe orang tak andi. Itu pun bahasa nili ruah. Engkau benihnya pun berakhir nak orang nyecok dun. Dengan alasan apapun, orang nyecok ria kelero. Baik secara hukum agama ataupun hukum negara. Cuma marmi kaki pikir. Orang sing ngicok keng pola na lapar, tak kira ngelak lebih dari kebutuhan nangkakan. Lain benoreng rakus. Menoreng rakus kadung ngicok, nilai ya jutaan, bahkan miliaran. Oh, jadi mana maling telung itu miliaran man? Banyak dul. Pemimpin-pemimpin korup ruang. Menjual lain din. Arwahnya man korupsi. Apa gitu nah? Tau le cengeng dai ya ka orang bini ratin mun landi bini. Ya apa din? Jadi Darman yang laki. Siapa tahu Darman rampia, tak iya man. Siapa ki purwo dun? Mana man? Masa kita kenal? Jenratin mana dun? Daerah mah. Tak lah sejen ratin ni kuah. Kan kau lah ngocak. Darman itu kangkan. Imang kapah daerah madin. Cering ko orang laki. Ya mon pola na tarap paman. Kor la bade sedeng. Ting mon ko li abri saran. La ka kita usa ala rekereng bini lain. Binin ka kirwa. La paling bagus so. Mas, mayu sa tedo nga malamala. Iya Maila. Lek,
Kematas lah. Ya, Mas. Kopi mangga deh ya. Ada apa sepeda, Mas? Tak tahu le, lu hitek gua. Du, keng tak ada bensin na le. Ya wis Mas, mun tak ada bensin kok mulia boy. Be. Allah cek mole. Mau ya jalan kilu benengko. Wala ya dek maren nemu orang jual bensin. Dadi orang hebat heureuh. Pas apa kunan kok sadan-dan dari Roma. Pas lontor tang beda, apa luar margon sajalan. Ya wis kakek nang bina kok nyari bensin. Ya iya. Dadi orang pika ke pangangangane jalan kan ke TB. Terus dia remah le. Kok mulia boy? Kaki lakar tak niat masih keluar beneko. Le. भुला देना मुझे है अलविदा तुझे तुझे जीना है मेरे बिना सफर ये है तेरा ये रास्ता तेरा तुझे जीना है. Mana? Kak Darman. Demak le. Mulia Kak. Ada. Iya. Maju terakhir bikom yuk. Lah Kak, Tina kok aja ada nang boy. Roman kaki jauh le. Mun kaki aja jalan dari Dina. Kaki di Pak Roman mandi ban pelo. Mayu. Iya mayu Kak. Keng kok ki arjeng le. Kita nyerengin nom gelu, mari jadi pas ya terakhir mulai bingko. Dak remah. Iya Kak. सफर ये है तेरा ये रास्ता तेरा तुझे जीना है मेरे बिना ओ तेरी सारी शहारतें है ये दुआ. Kan ngomong lu. Oh iya lah. Kaki setia berada di mana? Aku lihat Kak, skripsian adalah para Maria. Pak gua untung ngereng laki soalnya kaki lah.
Ratin berpendidikan. Biasa pergi kak. Kakek. Ngolah keluarga. Keng tina kita usaha sungkan. Mun kakek butuh papa, ngabele kang kok. Engkau siapa bentuk. Dak Ramadan, ada bahan apa hari ini Ban Bini? Gila Pak Kundin, urusan terode pada Banudin datang ke kelar bangun Roma, tang bini suruh bangun ke Roma, datang ke kelar melemas, tang bini metem lagi emas. Engkau pah repot din, sebenernya standar Odin monoseri ya, dari kemampuan abe, apa diri tetangga? Ya bade kemampuan abe endul. Teroo dia ada pada bentar tangker ya. Cuma caan. Sepaste tugas kaki sebagai laki. Kutu bisa nyoko tapi keputok nabi ini. Mun karo Roma iki bari pangaupen. Ben-benen untuk ngakan. Beda. Ken mun emas awing kok sekebeli ya. Aja tak karo pangatero dul. Cau cabe si moruang. Keng mak le kapan akolom kaparlo nataretan. Bele bentar tang kesolap aciling dengan nabinin kakek arente ngemas. Mun karo je dua apa din? Caneng kok ruah. Mun tero andi emas. Marang kok bini boleh. Kan mun reng bini indah imaduri ya. Taki apa juga emas. Setalkah? Ini kata Darman dul. Lakar Darman din. Arwa mobil tulisan rakyat Morleke. Mi abeng ben mana dul? Loh jadi kok tak tukinya din. Cek singkat dong. Cek karo beri ketemu benreng bini Ratin. Wale temu sa mobil. Sisingkat bini Darman na din. Tapi mobil dah. Masuk akal dul. Cuma mau dapat terus kulin Darman si dek iri ya. Bekala perein na kebetulan. Maksud tuh dia. Canreng seporuang. Kesetiaan reng bini yuji ketika reng laki tandi pa apa. Sementara reng laki yuji ketika andi sekapin. Bisa jadi Arya coba na Darman. Ipayengnya abi kaki din. Seroja tengka, bisa lebihinin na. Iya mon bisa dul. Pulan biasa na. Orang mun jatuh cinta, tengel tak medes make paengna.